y'igihugu intamba mu rugamba aho muri hose ndazi yuko aho muri mubabajwe cyane no gutsindwa n'umugwi wa Kenya ku kibuga cyitiriwe cacu intwari mu gihe gwari urukino rwacu rwa mbere nyuma y'igihe kirekire tudakinira iwacu mu mahiganwa mpuzamakungu. Munyemerere mfate aka kanya kugira nsabe imbabazi bagenzi banje dukinana mu guserukira igihugu, abarongozi bacu n'abakunzi b'umugwi muri rusangi ku ikarata itukura na ronse muri urwo rukino byatumye bagenzi banje barimererwa umwanya munini mu rukino. Ninjiye mu kibuga mfise umugambi n'ishaka byo gukorera igihugu ndetse no kugihesha intsinzi, ariko siko byahavuye bigenda. Nagonganye n'umunyegol ndetse kandi ntagambiriye kugira nabi, ahubwo ndondera kurondera intsinzi. Ndabizi ko turi mu bihe bigoye twese, ariko tunyotewe intsinzi mu buryo bwose. Ariyo mpamvu ndabasaba ko kubandanya mudushyigikira no kudusengera kugira tubandanye turondera intsinzi. Icyifuzo canje ni ugusubira kubona abarundi twese twigina intsinzi, tugasubira kubaha ibyishimo. Ndabashimiye, ndabifuriza kugira ibihe byiza. Munsi harimo Bimenyimana Bonfils Caleb ndetse n'umukono aho kuri rino kete. Niraza ko rero risha ni ubutumwa butangwa na Bimenyimana Bonfils Caleb nyuma y'uko zakoze ku munsi w'ejo. Ubona ko ni ubutumwa busa nuko bwisiguye, uravye ni ubutumwa bugaragaza ko bwa mbere we ari mirikosa kuko iyo ikarata itukura yamaze gutangwa nuko iryo kosa ryabaye, kandi agasaba abarundi kigongo kuko nkuko yabivuze nyuma yo gusaba ku munota wa mbere umugusa y'ugo abandi bace baremeye. Nibaza ko gusaba imbabazi rwamenabe nuko akunda igihugu, kandi birumvikana gusaba imbabazi akunda igihugu kandi yarashaka kwitangira iyo ntakoze kugira ngo mu mugambi wiwe ahubwo wari umugambi wo kurondera intsinzi y'igihugu ndetse n'ushaka kunezereza abarundi. Nibaza ko ni byiza kuri Caleb kuba yatanze buno butumwa risha. Tumenyereye tubona abakinyi baronka amakarata y'umutuku haba mu makipe abana ndetse no mu makipe nationale, ariko ubutumwa bwo kuri Caleb kugira ngo yumve ko yobutanga, kandi tukabona mu fasafe party DJ yabiri mu rukino, ariko kugira ngo hagireho yiyumvira ko yotanga ubutumwa ngo Crefas tubifate muri mu buryo buhe, kuko ikarata y'umutuku kuyironka birumvikana ko bagwanira umugabo biba ngombwa ko kuri iryo kosa akamenya ko ikarata y'umutuku, ariko kugira ngo arinda hageregeye yandika ubutumwa asaba ibibazo abakunzi b'umupira w'amaguru, asaba ibibazo abarundi birasiguye ko kuri Bimenyimana Bonfils Caleb. So ubwa mbere kuri Bimenyimana Bonfils Caleb ikintu cya mbere bisiguye umurundi amaze kumenya muri kano kanya, urabona Bonfils Caleb kari umukinyi w'umuprofessionnel. We yamaze gusigura yuko ikosa yakoze ariko ryatumye ekipe abakinyi bari basigaye baremeka. Kugira muri kano kanya je yari yasohoye kete ariko ryari mu rurimi rw'icyongereza, ryari nk'ubutumwa busanzwe kuri story tuvuga ati ibintu kubyandika mu Kirundi ngira yari yakumvise. Umunsi rero araje arabivuga abishira habona, ndetse nta n'umwe atabonye yuko ekipe ya Kenya uko byari kugenda kose twari kuvuma tudabura tutayitsinze mu gihe twari dufise effectif ikwiye hagati mu kibuga cumi n'umwe bakwiye. Rero ubutumwa buhaye abarundi ndetse n'igihugu cy'u Burundi, kandi aranabizeje yuko bereka ararondera uburyo tworonka intsinzi twari tuyikumbeye cyane ku kibuga Intwari kuva imyaka 4 yose irenga tutazi umunezero ku kibuga Intwari. Siri nibyo uriko urabiraba ishaka yari afise cyane nabaki babyeneje. Uravye ukuntu yinjiye mu rukino ukuraba Ligue Nationale iheze uburyo yaserebuye nk'inziji gitsindo, cyabonekana yuko ari umuntu agiye kutuzanira intsinzi, agiye kudushamo ibyo bitsindo akabitsinda. Rero ku ruhande rwa Bonfils Caleb iki ni ikintu ciza, kuko n'umurundi wese arabona ati ikosa yakoze yararibonye, kandi gukora ikosa ntubone ko wakoze ikosa
aho sindagushira ama professionnel ni kuvuga ukoze ikosa ukabona yuko wakoze ikosa ukacogaruka kwirega ndavyite kwirega canke kwihana ni rya kosa bisaba yuko utazabusubirana gusa Kirofase nabonye abarundi benshi bibagirisha ngo ashobora kuba atakosa ryarimwo ashobora kuba habaye ukurenganwa kuri Neymar Bonfils Caleb anaze ko ikiza gihari nuko ririya kosa riya nikosa kuko nta namwe haba contact y'umukinyi na gardien uretse ko bivanye n'umuhagarikizi ko yabona uburemere bw'ikosa ariko urabona ko ari umudefenseur yari bari muri konti ko bari batatu ari Caleb n'umunyegol n'umudefenseur wabo Collins ngo uravye ujya mu defenseur buryo yaciye asimba Caleb yaraziwe ko bari kumwe n'uriyo mudefenseur yakasanga n'umunyezamu bahorera no kugurura rero nyimba kumukora ko gusa ari kosa ukanashika bizangwa mubabaje ntabwo umuntu yogira imbazi ngo nuko ngo utabizi bishaka abo kibi icyo tuzwebwe gukora ikosa gukora ku munyegori kirabujijwe wana ko beshi barabasimba ako imagine urinzi no mukora ko kanamukomeretsa akavana mu kibuga asohoka hanze bibaza ko ni birashika mu pira maguru reka bari amabarire birashika kandi icyo gusaba imbabazi je umukinyi acho saba imbabazi ekana nkubwira ikintu ngibonye si Karebe wenyene meme n'amaklebe y'Iburayi kuko mu mpira w'amaguru amakosa baho niyo mpamvu bagashaka n'umarubiti ni kenshi abakinyi baronka amakarito rouge nibura kagasaba imbabazi abafana kuko kenshi iyo karito itukura ekipe y'ikiremego ababikoze ngo yitangira umugwi mugabo ugasanga no mundi ekipe kiremera n'usanga abana n'ubaziga Pablo na Richard gituma yasabye imbabazi rabi karate tukura umwanya wiroje mutonde hakiri kare cyane ugira ngo ngaha Obama yageze gusaba imbabazi nande aroskati tuko mutame atsinze iminota 5 atsinze bine nawe yirumwe uko risha basi hari iminota yose mu karto atacho bivuze cyane ariko umuntu muvuga ari ku munota wa mbere yari yagisera ni nko batangiye match gitanguye bacho bararemerwa ziko ari n'abantu baje batabizi ko ari umuntu rusika toruje nanje ngiye kubona ari uwo muvandimwe we yarahinye nari yabona match gombirangira yari yabayize Karebe kuri mubona Karebe kuri ako yari yatanga muri 10 minutes Karebe kuri mubona yaguma bashimye zimwe ari mu kibuga nawe amaye risi yatamye mu kibuga kandi bazi gituma utamubonye umutembera we kandi kujya kuntu ujya mu nyegori bamutwaye burambira so warabibonye namwe kwa muswa yaribonye ariko niwakurikiye mbega habaye kugira ngo umunyezamu abantu benshi bagiye ko Karebe yagiye kuri bench kugira ngo ahabwe imano n'umumenyereza wiwe kumbe yagiriyemo nijya video akorera Monsozi uretse abantu bose bayifashe je nabonye acarunye bana ubwa mbere batumye karto yahise kubita amazi yari hari ariko byagiye kumujya mu nyuma amazi rero kusohoka kibuga niyo Monsozi yakora kabisa na kone gusa rero ava yivyo agikoze bijya kosa umuhagarikizi cyamubwira direct natachaza kubyemera ni Rucho n'abacaza kwa ni kuvuga Bonfils Caleb yaciye hamagara Rucho ashaza biruka amubwiye ko agomba ara nk'ikaratu rega ndi warugira Christophe yari yabigize nk'ibisanzwe yigumye hari inyuma shake passe niyo je navuze ubwa mbere ijya nikosa ariko bijyana na na carton cyangwa carton jaune tukanabye akaza kubimenyereza kandi kumuhagarikiza ari muri sanse je kinjambe nakona kontra n'umuhagarikiza kuko hari ibyo yize no guhagarikira rero cyangwa ko makari kosa turazi ko umugaride cyangwa umunyezamu kumukorako nikosa umva yimo waje naho usohotere chose ashobora kuba yakuvuga ngo ndagije ku ikosa ari carton jaune cyangwa kari carton rouge situmo uko ubonye ko yaciye asohoka mu kibuga ganaza ko rero gikuru kuri Caleb kuba je yumvire gusaba imbabazi ubwa mbere risa nuko yaroskata mu minota mibi hakiri cyane kandi erega kandi ujura abarundi baragoye
Ese abarundi gusa abantu bose bakeneye intsinzi Cleophas nabibonye muri press conference ya Patrick Sangwa kuvuga ngo nari nshaka yuko nshiramwe abataka bagiye kuri bane abataka babiri banemera icyenda kugira ngo norere intsinzi ariko urumva ati abarundi none ko bashabuzwe nuko Abediaje atevye yo yamishamo kare bena eri mukono Edini baguca guhindura match ariko nako uko byagenze ati ndindiriye icyo bafana bazovuga sivyo nari ngo mbwira ko Cleophas rero ariko biraje natangiye kubona utanguza abakinnyi oya hajya nta kosa ririmo ingire kwereke Liga match barabanje ya match banda reka ndakwereke ugenda ndabiri kubera kuri Mutombora uze kuri Jimmy uze kuri Etienne aho navuze hafi ashoboka warumbi tugiye kwa wadera mu rushinga press yatanze atandukanye ariko arikaganira kuko we ni analyze yiwe twabonye aba nimero 9 batangwa mu kibuga cyo muri equipe nationale kandi se kare bakina murayitse ujya musore ari Vince ari yaje muri iyi style iyi umugambi wa Batabaza ibyo baramuyamukurikiranye kenshi cyane gashoboka kandi bwo bwa kandi garabitereka bwa mbere mbonye match ni arasanzwe arasinye bwo bwa mbere mbonye match garabitereka uburyo kinamwo za style zaba abasore barenge bro harande gusekana cyane harande Victor Osimhen ababiri gusekana Karebe sumukinyi akina muri 9 akina Karebe yani bashobora kuvuza mu gwako yirutsa agusize aragutsinda nubwo kuvanga gwagwira ka dribble sivyo vyiwe ugacubatanguza inyuma yabo hari indi umediateur wabanga mwizaza ko baserebani Imana Gaël yari block ba babiri yari misanga ari pivot imbere yabo hari indi imbere yabo nta warahari imbere yabo bataka babiri stile rizo gira imigisha Deko bari ku mpande urumva ariko siniko mwayibonye akono Deko amenga ari hagati gato urumva ubona musaza bari begeye nka ari 4-4 derish bari 4 bari barinjira nka binjira hagati gato nabo barasamba bose umupira tuganire bukebuke namba tubona uburyo uno musi haranda kina musaba umuvegi numero 10 mwiza umuveriye doje mwiza cyo yavuze muri byanse ubase fumugira umurimo mwandi mwiza nka Bruno Fernandes woshize ngo babiri bakina bategereje imipira kugira swat bagongane hamwe umupira bagwe ko ucukugarukako ubone gukina Charles Jena zago igihari system icyo muri uvuga ngo wagombye kugira basi wosigura abakunzi b'ibasha wosigura abanyamupira uvuze ati nagombye gukinira match ku mpande kubera ko nabonye Kenyiko muri hagati mu kibuga avyo no ku mpande zari gukunda ufise Mudera Kibar ku ruhande Marco yamaze ku ruhande gafikigira mu basore babiri imbere Deko nawe ni wazamusanze babiri na Musaza none wazana abasereka babiri nawe ucitana babiri nawe ucitana umwe kuko cyo gihe ukina muri 4 turi watoro muri press igituma yakoresheje abataka babiri kuko atamudisi nta numero 10 ako absesa abediye bikina erdiye kandi biri bikina bijya bari ishonje intsinzi none usonje intsinzi cifata abakinnyi bakina basikazaza mu kibuga cyo basi abazikina nabonye yararavye ryo mu type Vance kare match yiwe ya mbere tereke yaramukanze tukwicaye ko n'umuntu match ya mbere afite tanyi mwimenyerezo yarazamuka sinaze erega mu mwimenyerezo yaraguruka Vance nubundi kama nziza gusa je ubugena mu bidakwiye mubonyemo sinzi ko bibuka twari twicanye kuri match yari match ya Sas de Petit Telecom na equipe ya Aigle Noir sinzi ko byo mu numero 9 abantu ahubwo uyu pet abuze umuntu amukize ko diwere zose yaziganye ugiye kuraba uyu musore Vance diwere zose zashika zamushikira kuko yaraziganye yafuma ataburu wa mukinyi ari imbere kuko akuri umupira ukora ko umupira usize udituza swa turakora kaca guca ukamuja imbere kandi yanamukorera n'amakosa kandi yagiye imbere bisaba cyo usaba mu numero 10 cyawutora kugira ngo mu cyenda cyo yideplace nawe cyamuzuza umupira
sinzi kuri ubona n'ibyo Bolton na n'uyu musore Victor Osimhen mugihe ubona ko byasi Victor Osimhen arakora ku mupira akawushuza muri 10 aca yideplasa again aza gushyira umupira amuvuye kwa gishyira umupira amuvuye ko muri medisi asigara amubwira concretization rero sangwa ubwo byokinisha nimero 9 babiri cyase bisa mu nimero 10 arakinisha mu nimero 9 niza kandi azi kugumana umupira muremure kandi abedi sofa agiye kurwa igihe kuko kuva Sadio yanava muri kibirese ntabwo twari mu nimero 9 ko Shasire byaranze yarahabaye araho mugabo Shasire byaranze ko none byaranze byiza ku musozi ntabwo yaje kwinjira mu kinyinji bari bigoye kumushyira ikintu ngari bishoke ni kuravuga nwango sanse abantu ubyo bimeze nwango iyo ujya mu nimero 9 ari mu nimero 9 nkuriye yuzuye kuko niyo muntu wa mbere umudefenseur mu markere byorera akamufata kuko araderanje ni gupusa umupira gusuka utakaje kandi nakina akora ku mupira nabwo bamukorera amakosa menshi umupira gatunda kintu ndasigura rero ngo ubwo mu nimero 9 nuko gusaza kumujena nawe akamutorana ije diwe akayimutorana agatereka umupira umuntu ari nyuma yiwe ari mu nimero 10 nawe akaraba uburyo agaburira ziya mpande 11 na nimero 7 kugira ngo bakine hari imipira nimero 9 cyase agahinduka akaja kwitora muri sipade reparation ibuye ku mpande ico gihe cyo bisaba ikigihe cyo bisaba yuko ugeni mu nimero 9 kiye tipe nango wa mu nimero 9 yuzuye atakindi muri ngiye sipade reparation yonyene naza kuava kandi byo biraza gutera urihagara muri defense urakoze cyane rega n'ubundi niko kaze cyo bace bamutuma bamaze kubona ibya kartoro urabona cyo yaguma hari yaguma bago yaravuye yarapensa ko agora bafashe iyo niyo deforere nango kubera ko muri abayumva ko kanuze ngo tsinje utsine amupira bayabuze aho aje kuwirondera ariyo defo umusore kagira kwa Arsenal bitagiye Chris ari kwigiye kubera ko sport yarafisa muri izo mupira muguru musi arayimwe marifino ko naho ngomba gutsina agagira ko yagiye Chris nayo ndayagiriza umumenyereza yani example mu rugamba bwiza bwa Kaleb Imana Bonfils Kaleb turi kumwe na Sadio ko turi kumwe na Bruce Fama tukanira kanal plus ku masana meza cyane Sadio ko Pablo akomeje korosha ibintu cyane akomeje korosha ibintu risha Sadio ko nabonye ko munsi wegeye ejo basinya amasezerano na baririmbyi bo mu mugwa Regime Music nabonye kabisa ni byiza cyane banako bariko barakora neza cyane Ari muvandimwe inshuti yawe yari yambaye ngo agapira ka Sadio birahari cyane kugira ngo ifashe abantu kuko nta bumenyi byinshi nta bumenyi ko nibigenda bisaba ko ukatisha ubwishingizi bwawe muri Sadio hamavuga ko banagirira n'ubwishingizi ngendeshwa inamazo n'ibindi byinshi wowe ufu n'umushoferi ufise ingendeshwa bakongera assurance yawe ku buntu y'amagara yawe cyambere nabonye risha igikomeye niko ngujana y'ingendeshwa kuko ushobora kuba uri mu mutekano uri mu mategeko umuntu akakugonga utakana n'umukari ko bigena umuntu ushobora gusanga umuntu agusanze hariya mu kayira k'abantu akakugongera ufise assurance yaje kuba kubwira ati amasezerano yawe hama n'ibindi byose cyatuvuga twimenya kibagiwe n'amaduka basigara bagukuye amazu ushobora kuvuza inzu ntawe uzi impanuka iyo ziva ushobora kuba umuriro canke iki rero uri muri Sadio ubumeze nk'umuntu wegamye imvura ahantu bidakunda ko imushikira nuko kaguciye mu Burundi ku butumwa bamenyewe na Bonfils Kaleb aje guhereza abarundi mu byose ko yabasabye imbabazi yasabye imbabazi n'abakunzi nta mu rugamba ati abayifuza ko dutsinda kandi nacyo umurundi wese yipfu nuko Pablo mbere ko tutosembera kwa mama Ngabire skora higeze kuri match y'u Rwanda na Benin tuhace gato twerekeza mu Bwongereza kugeza muri kano kanya bageze ku munota wa 40 inyuma hajya bagiye mu baje kuruhuka bagiye maje kuruhuka ni 47 mama baracyari ubusa ku busa ndacyari ubusa ku busa bisa nako ni Savio y'umunyezamu wa Guinea kandi batangiye mu kibuga tubaciye ko gato abatangiye mu gihugu cy'u Rwanda ndaza ko nibo abantu barindenye cyane kuko nibo nibaza ko abantu bazi cyane ko za Guinea ni ibintu bisanzwe cyane na Benin nako Benin nivyo Benin nivyo kwano ku Rwanda rero abatanguye ni mwizamu nitwa Ntwari Fiacre kinera mu gwa Kaiza Chief ari mu gihugu cya Afrika y'Epfo mutima wa defense ni Manzi Thierry ndetse kumwe na Mutsinzi Ange ko ruhande rw'iburyo ni namwe equipe raharambiye yatse ya Manzi Thierry ndetse na Mutsinzi Ange yamenye